Nino na tino romo gere medwo na gang mama anadwe wiya bilawa. Nino tino romo gere anadwo gang mama anadwe wiya bilawa. Kelo grace la mera jolado anadwo gang anadwe wiya bilawa. Nyeko Thomas mera jolado anadwo gang anadwe wiya bilawa. Yo, ladies and gentlemen, oh, this is Profeta Orchard Raymond. Mod ke keni kom ngarachel kamatia dwako for tutual umegina kilo megina kamutie man kilo ni Profeta Orchard Raymond pe mwaka malaj tutual pe mwaka malaj makar mwaka para bi pa neno u pa winyo duonu pa beno warwa in fact pe dange kito mira lokere lupajo atika missing un matera dada pe mwaka malaj yo now atiki lok ma chiel matama numero tin anabin kere botu lugangwa an iya yom tutual piane kumberi chawane awinyu pen duong tutual pen tikin ping Orchard Raymond, where are you? Orchard Raymond tikwere kumberi chawane ngongo. In fact mera dwak foj ma dit tutual bot jo makiro ber kapenya a platform kakamoke ken ma pat the platform ma pat aberga no message uke tutual la kere penya tikwene but anyway amira weju guys anatima be gino mo marai pe anatima be adeta kikene ngeo titie tika duong no chao kene chwalo ino kamu kene ne timo ngo kanye timo ngo kuja so pe mini kar tutwa donc amete tin eneni ana bin kagamu lok padano pen padano ma pat makiro berga penya ni Raymond, where are you? Raymond tikwene yo anatie inero kono bene yoto wing Angela atio mabe gina right there. Well an pen maduong dano berga penya ni Raymond kono Salim Salete amiu micho gamete amiu micho pijomo wero wepi kuch yo inengeo polkare an Orchard Raymond anamaro kuch gina anamere kuch don karma lach ma wan jo minodan Uganda pe waberu mabe kujo beru pe botwa an ka logo keten pe joma ke oberu tie kara ni kin ngeo mo mana tika logo ne. So inengeo ati you get the little talent maruba mia ni omiro ana should preach the word of love, the word of love, the word of peace, the word of forgiveness, the word of everything kita lubano mia kere no miro at least appreciate chabero katimone so no intention ma mega no tieni miri pa one job in northern Uganda one of ana merne kujubetie botwa wabed free like other people chalo jomu kene mano kin timo jamigi woro di wo timo jamigi in ichamo kana kin miro donc iya yom kuberi chawa ne kujudu donc an tammo ma ana tam tutwal ne o kono me ingeo jami ka yini timo should not expect any payment je mano spirit leading in no mire temping at money, don't expect any payment. So chwin ma ana beru kereme where that was something spirit ma mega yo leading and ya should do it. Don't catch it for more tear da un jo ma polo ngeo jo mo beru ka struggling to we mi good uno ngeo. So nama watie maka iwaja dani meje no tie pe jo mo weru pe good kero na abedwa ya America kero na abedwa tepi ping no foti be yenya no ni Raymond, this is your special gift. So gino mo ken madano logo wo winye yip dana ni o jamiti system woman era ka yini bin system mi come you know that only sometime you need to fight over it umir da loenya umir da ka da non gine chala an Orchard Raymond no para on da gine ni Orchard Raymond. The meaning of Orchard Raymond orchard meaning etini orchard is a piece of land which planted with fruit trees chalo mayembe chalo avocado chalo Jema dua ta pongi wi actually chudano wengo pongi wi ko ma yini ngewni so mona nya polkare lok doga mana loko tie productive donc wa wer mana wer fontiye an loko ko ni ka yini kero tamiye mai ber ka lugo ngoma no tie ko chalo chan pe bunyo gi jemi timi lo dogi ne tie chane ko jawan wa be danyole me lo man pe wadeno chan makaro dano unu me a lot of songs. Wait here, Dana Mapol don't pick Karma like mana penny, Dan Tamani, Orchard, Wedo Tum, Orchard don't pay away, we petum, atiki we manyen, mad duata, ento, he can teach Ujaran Kama pat. Don't ginamite unungeni, Anna Doigangway, Mamana Bellaway, Mamana Kiloni Palamena Yara Becca. Where ma we bala makauchun, yinichun, ka Kenya no nena, where which. Don't you can patchy polkar down pa. Kanyom tiege keren ber chalo wayo inyo wayo
kin pe mo lo ka gino mo ti on the ground chalo ka ber menyo mo gni en ka nene o de ke po chek mabe o ko pa jone peti ka ramadana o ngo en kata gi we boom moja al sabab en kata gi we wero dan wa wera wa ne wa papa so lo ki yo donc tin ana bino botu ka wachuni o megina kilo megina pe karma lach wano ko kachiel donc ko be chane ya yo ni kutie an merwa dwak fo tutual pe joben makyo yele ni kubertie dwak fo tutual kutie waron wo cha moy ken watimo gin wacha moy ken ker cha biro ker cha bor ker cha pa mi diwo iron wo chiro kampala wo chiro lira wo chiro kwen cha moy ken that freedom no ar one better camera especially me ginana better struggling here no patega expecting any payment donc tin an bene kita wan better ka ko karmo karnge ka chiel luka kana ki jomin luak min no dan Uganda antina bino botu abino kaniango u ni an Orchard Raymond atiki yo madid yo bane yo madid makonye pe ana meti ini marking we ko bedi wi ni dwe ma para chiele ni neno dwe na bikatike o beber ni mo madid an kit concert eno ni in pia neno mana ya ma ana tika yubu return ma mega ma bi chako ki kidgum abi chako ki kidgum pol programme me programme ni jam me programme ni parom wajone okumbiri chawani bad neno ne obi romo chana binen ni ana moyo lokeno wen ayaro kama lengo kwichi donc peman obed ma unu taere mongeni Orchard tika do chen a music system tika yubu return ma mega bede do ma para chiel ikidgum ge koma amete uchele poma hotel donc mera do fo total bodo we ma pol mara ber ka gon gi chim ber ga rwate gi ken they were very happy me when ni ana cha ko program gumono because an dano ma dit kuman ma yele pi kuj akono ko pa dano ma duonga ma de twin dano ajin twin dano pi karma dan ti pero ci don kuti kuman anda ha rwenya ta gumono ken pero malin uno ken benetika gore itika mer yo meeting mi cha neno kama anatie ineno wakene yen kama anatie we katwere ki they should bring me back on board but the fact is ninyo dana ka ini link in tamne weru tu dana ka itam alinga no tije mapol manatie but we tie eno kerbet no koma beru pay within but tie ni anatie kubechawe as a talk anatie nyumbani and ati program meeting again matika going on kumberichawe mineno ni program ayene work successfully and mobilization program ado chake waye so pian amito begin mo matet atika expecting dano mebero eveno enoni more than 1000 plus more expectation ma mega ma anati amete kubet na mapadano mirubeti so process anda chako as I talk right now program chake ati meeting atika neno ngoma rom we ko jember mabe neno ngoma we ko ngoti mabe we ko so lega nati bore in ngad money ma anabi bore ni timabe won ma do ti pinke timabe o yo be ko kwichi we neno enoni amete lukid gum machalo gang o ake perteli wiu opong bo matelo li quick la wachiel mono te mabe ingeo pol kare ki wachi ngoni leba chole no ruenyo pirte kai nero wan waribu ching pirte kai nero wan mare donc kuberi chawani amete wanyut mar mano yangu nutikere komani kichwin mone madong unu te biro nyuta makuranti makuo pe kong dok bad boy ko poro la lo ga do ja o chat no was BCD any no don't be was pelare the little matini kong let's come and we share together so do ma para chel 2025 mono jani men kai ni rao 2025 mono mwa me word meti so let's promote love, peace, forgiveness merbeti kinwa kama baltie let's forgive one another wachung matek menen ne wan rojo gang do matek wa jeo te kwar wa ber matek don ti jomo kan ge lega le ba but lega ni mai lega an ngere ti Orchard Raymond wot palba latino ba so anati matek do fo matek go to ba go ka kama won tie wabino chawa then abikelo jema Paul afo to twalo ba miri